Paimar. Lá ia direito, mane bele futi wan kala. Dos gal. Quando ita reba idare la quale kona bale código penal, lavare cursida tribunal atu hafo divorcio vai caso ida nebe que atu faz mal divorcio vai divorcio ni dia atu faz mal. Entre feto maneira, oya explica kata sasan nebe que feto hetan rasi. Wanira nia sei kosa mai senero mor samutu nia lor husinia uma mai nem ni direito nia tulor fila falida mai ve sasan neve nia online hetan hamutu depois de senero mor samutu kan essa foi online sasan neve senero mor samutu keta sasane sei fai kona ba oan wanira família umalara ni de musik malu vem online de musik malu tribunal se husu balabari o akar tuir onya apaga o akar tuir onya ama pai kita hari iya be decisão tribunal nia labari paragliu tuir ni ama buke tuir ni apa tambah saida tambah ni ama hadomi nia lausa violência qualia di dia lorinia va a scuola se ne ha pa servizio ne ha pronto a lorinia wane va a scuola ne ha pronto a halotuir ne ha kar ne ha pronto ne ha ser ne ha tribunal se hare labarik ne tina ida to tina sanulu resilima sanulu resihitu tribunal se usu labarik tribunal se fo decisão labarik ne pp usi tina ida to tina sanulu tribunal se fo banyama tama nyama maka tribunal se for decisão mas be quando netina tama na sanulu resintolu to ia to lulu to ruanul resintu nesido kolafeto tribunal se usu balabari wakar tiro ne apaga wakar tiro ne ama labari ma se for decisão se labari for decisão kata hawakar tiro ne apa então tribunal se for decisão kata labari tem que ser tiro ne apa mas quando tribunal for dizer labar khusus tribunal diangkat tribunal khusus diangkat awakar tuir hau nyama tribunal se for decisão tuir labar nyakar tambah tuir itenele ita Timor Leste adopta sistema civilista ita awara pro itania ita Timor Leste li convenções barak maka o loro ita itene estado ratifica convenções internacional para direito balabar sernia. Então, ya artigo ida citança ne. Labarik nebe que se que husi tina ida, husi fulang ida, to tina sanul resida, nyama mak ye direito para atu bele for proteção banewa. Ne claro que das. Então, mas be quando nie tina sanul resirua to ona nia sido kolafeto mais mesmo ita Timor ne maioria kolafeto ne tina ruang resihitu ou tina ruang resirua mas se usu banewa kata wakar tuir oni apa wakar tuir oni ama ana ida ne klar kona basasan o ida ne audian tiana kata ida ne be ke sira na ruang mori samu tu maketa sei fai halanesa mai be ida ne be mak nia mane heta rasi ko ire lori mai feto heta rasi ida ne sei lori fila falbani nia mas de uma, por exemplo, uma nem ela muito, não faz isso. Nós galera, pergunta vai. Tribunal se for decisão. Tribunal se for decisão kata. Uma ida nene, feto atu ia direito atu helaga, mani ia direito atu helaga. Hareba com tudo usi benefício de ver que usi mani heta no feto heta. Se mani ne loro ida heta, fulai ida heta $1,000. Ni ala feto ne hetan lorong ini ni hetan ni 150 uma se entrega com feto tambah saya mana beda sustenta hetan família ko mas feto hare bani uang hira mak tuir ba feto se wane mak labar bebe ida hotina ida tama to tina sanure surua serane sidak bela atu bela buka mori serasi entah umane se tama ba labarnya lawas forma ni feto ne mai forma labar. Y labarik ni hello feto. Se labarik ni hello feto, umane tama feto. Mai mas ke umane dalam rumah dia kata dia. Lai itu ne rumah bersambut ma foi heta umane. Fante de.
Depende ba labar apa? Ni hau de hau ko dire. Ta labar kira bebe seia kabularan fulaide nia ihana dire. Seirang hela. Nia ihana kabularan ia dire tamane imi kon halo abor imi mat. Imi halo abor. Sena quando halo abor tu ne crime. Crime público ida deve que registro penal possessão. Base primeiro pergunta, a segunda pergunta, irmão Rubens Julito, o social. Força quando vai para a comunidade, for canet buat rumah halo saída atau prosesu esa, lori canet ne bahan baga halo buat rumah, los kan? Halo dokumentus rumah. Ia akan explica de para ali kata quando for saída, a polícia ida para kita pun diretamente vai a polícia vai atuar investigação por auto de notícia. Auto de notícia ne boleh usul dia onenara saída ou ela NB ou bala semak bako emane nara saída ou conhece galai ni altura hira ni ela NB ni força car ni instituição saída ou responde irane. Nama saída bagulho bako ou colhe irane. E cronologia usia be crime debe que ni apa acontece vai itabot se colhe irane ia auto de notícia. Usia auto de notícia irane maka se lori ba Ministério Público. Mas be itabot no se direto bele lori langsung ba Ministério Público. Saya itabot hati kata koi haukan lori ba be polis be mas mak bakela lori ba ini se pendente punya kasus dia kira balik Ministério Público. Ben. Itabot ba Ministério Público. Saya itabot lori ba be kalau dia be polisi be di subdistrito be mas mak bak itabot ba ini par tahu ke itabot be lori langsung ba boko. Ba Ministério Público ya boko. Ya ne ba itabot se auto de notícia, mas Ministério Público dia sana lah awalan carta recrime carta ini dia lori ba be polícia atuar investigação. Ben, vai ni reheta delegação usi Ministério Público, polícia be mas mak teksa investigação. Polícia be mas mas que ni arasik magba. Emane be ke ba ko labe investigação fale emane be que ni ba. Mas be usi polícia selo com a investigação. Mas que ni polícia investigação criminal e subdistrito be mas. Delega fila fale ni carone bari a polícia de selo se ni se fima ba ko delega fale ni carone ba ni sub vizinha atu bela investigação. Lai emaira nebe que potlu ia lei, potu ia lei ni okos. Tanto ni atu polícia, tanto ni atu FDTL, tanto ni atu cidadão sere. Presidente da República, primeiro-ministro, quando ni comete crime, potu tem ser para processo. Pergunta terceira nia. Violência sexual quando vê hakar quando dia meda lorong tulu quando ela apoia na violência kala havia baita violência sexual de crime público e da volta violência sexual ba veto ida ba bem nero hakar depois se usik ne nie hawansa depois responsabilidade kala e da volta responsabilidade Tribunal sehingga quando família usibe vetonia lori keisa ne baie Ministério Público kata senhorina narabe Julito halo ela gabu sexual bahanewa agora isi buatnya senhor Julito abu bosa de laya ne amnero mau sama mau amnero hakar mahalo relasan seksual feto ursida baie ne pani tabocira tabane mau dia bahane sira quando é uma violação sexual vai ini labe haris ini lo nagala se ini haris imala ko evidencia ya iminesi ini labe haris usi para investigação ou se é mamai be usi be polícia criminologia se você mai hala be foto scheme vai atuação kata violência ne acontece ne ini atualo posisi esa ini tobaga ini Amerika ini Amerika ini Rasta Maluga ini harus dia foto CT scan ne pane
se fosai. Tamanema kaudian bali sira quando é uma violação sexual vai imi label haris imi lori imi roupa sasa nebe nia halo imi lori vai a polícia para uma investigação verificação vai dados vai apto fatem criminal quando imi haris nanti imi halo lá com evidência ida mas imi haris ini é evidência forte mas quando orang ia halusa tribunal orsida foi decisão halusa ia kube ia korup penal ia caso violação sexual ba menor idade por exemplo nia tina ne foi mag be 13 tahun mai nia kos ita bot comete crime rua ita bot dia mau sama mau nia karak mau to bawa nia mai be nia tina sedikit nia sidak puto tempo para atual violação sexual crime idane ita bot kontak ita bot halo crime público ida halo violação sexual ba menor idade eman debe tina kiklu então ita bot halo crime rua ida ser kita bot hawa bania ita bot ser responsabilidade to labarik ne moris labarik ne husinya hatais to nia bot 17 tahun nia belam rik mesa mak foi ita bot bel hola fetchelu mas be ita bot ser responsabilidade tamane mak labe lamin dia labe hanoi la sekolah wisa sekolah itu atu bela ajuda unia apa ama buke buat dia nebe ke gosto 5 menit nele bele foi ita castigo tina sanu no tina wanu 5 menit de alesira au fate de baimi quando ema feto ida humanida ya tempo da quando diabo domina tiana diabo quando domina tiana ita la sente ita la hanoi ona dia saya mak ladia kono mas quando be ita alasa ita la usula dia ali onetina hira ola usudia onetina hira ola bele dia nia lasela okare dia kata nia umane be nia apa ama susare la be nia alansane alaselo tamai kuak la ita bot rauli itu ba evangelho baru mak bandu ita quando emai feto humani decidiu o casamento lá vem a uma relação sexual Wani ita bot casamento tiana simal tem igreja foi a relação sexual né a wafa fuate análise dia que mano ele ne estudo do que mano relação sexual tamo sidang tote ia lei código penal se for sanção baema nebe que halo violência sexual asur lavar nebe melhor nia castigo máximo tina ruanu resinima Timor Leste adopta sistema né dia kata klai a pena de morte mebe hasai pena ne to tina tolul how for exemplo dia san ia caso crime o hinoro lo ne dapat halo de violação sexual dalai da ho feto ne aba ita bot halo violação sexual ne apa baru ita halo violação sexual ita bot halo crime to o hine crimida aba ita bot halo crimida baru ita bot halo ne crimida ita bot halo crime to crimida ne mak acontece dia kata crimida halo ne nia foi mak halo tina sanu resili mas ida halo vale nia tina sanu resini tiang ida halo vale nia tina sanu resini itu tiang então liga mal ida ne pega ia minoridade ita bot ceta pena prisa tina ruanulu ida be ita bot halo tina nia tina sanu resini nia eta tina sanu resini ita bot halo nia tina to tina ida ne bela atau relação sexual sampai tina sanu então torne amu tu karu bahira ruanulu tambah be 15 35 tambah 10 45 45 tahun ita bot penjara mas be juiz se estuda final para kata klai pena de morte ba ita bot então serius mai tina tolu
ita buat agar tamat prisão preventiva prisão dia komar na tina dulu. Emang aku ita buat molok saya farma ita buat fuk muti dia. Ita buat fuk muti, ita buat lagu zatang, ita buat laulatan fet lagu ita dia. Awal tina ira, katakanlah ni awal tina di setiamus, 30 tahun awalnya saya farma ini era 47 tahun. Komik mai bene sensitif alis. Dia bilang media atau relasi seksual, bukan ini obligasi yang datang ini apa komar. Ini kalau hal itu dia nebe keleman yang nolak dia cedih apa sih? Bukan hal asal itu dia nebe. Lagi agni dia kata walau sana apa kesawah, itu buat tambah komar kesawah dia. Itu buat ni apa ama hela ini tanggung jawab tan nyawa nebe kini kos, itu buat bahasa atas tamatan sansa, orang tamatan teguna. Awalnya ini quatro perguntas para estudante de que isi ruatia para doutor Egas minha pergunta ka how husik pa unya malo mag-responde how responde ide senhor Cesário Marçal Freitas Cesário Marçal né Sérgio maneho feito ida lori família pola malu uang hello am família ida amam bak uang krimi kala família ida yo malarama amam bak uang krimi kala pergunta ida buat anak baku apa nih apa baku be apa di sini moros kala siapa baku hanuri ne bak krimi Masih apa baku intensa udah akar katu halo berapa dewa nekri. Apa baku intensa dia wah orang ini onen sama apa lorong kali larang pak paling artiasa. Mai be lain tangkane ini lakri ne hanoi. Mai be apa intensa baku tu kali rangsa ini nekri. Masih apa dia bayar tribunal apa dia lah bakunya tambah waduh lain. Apa namanya? Apa nama ini yang bisa? Artigo 145 agressão física simples. Nia castigo duração tinantul. Siapa makakar kami castigo tinantul antara apa beda loba. Mas dia kilo kau niat itu hanuri niat itu bukan baku. Baku deh dasarnya. Saya tahu apa tidak mungkin kisah ama kisah bisa. Ama di Indonesia tiap hari polisi never dia hanya kata sama pakai nama hanya uang. Polisi mereka problem malah. Saya apa ama kontak tidak lah berkesi usianya karena saya betul. Mas ini visi kisah kan bisa. Hal di Indonesia, tapi ini kriminal publik. Ini dia ada violensi domestik. Ini itu ini sebelum sila, orang dia familiar. Kalau kisah bayar polisi. Nela ano dia kata dia awal kriminal apa ya bebas. Sidau. To tentu dia konkar konane apa? Jatuh komar kita ano itu dulu itanya matan saat ini jatuh ke dia itanya masalah itu. Respon di depan nih. Aku terima pada dua simun. Respon. Hati nih. Kawanan be, ako explicação na be kuma itinamang kanso ato, bela responde po ato, may be karik truma kolega sirahan sa perustan, preocupação sugestão na be makuhi ato si senhor Dr. Egas, kawanan Indonesia na sa preocupação sociedade civil, governo, ba entidade, ba parte sototo niya preocupação o sama ka resolve problema idan saneta maho ya timor honi problema ne barak lao se dilde ya distrito mo honi problema ne iha ema para husi sekolah tama sekolah hela depois setan bebê os oan depois nia moe laba sekolah dalam ida mak lori nia ba sekolah ya fatin selot mas baho pessoalmente ne habla os representa mas baho pessoalmente awanin dia kliu ita bela oisa para ita
hal netik evento sira hansane parita fa informação rumah nebe hansa ohi ita fo comprende samba kolega sira hansa ohi hofoti exemplo ida deang ita dalam rumah hari ita maluk ser nebe mas serviço ita tete deang nebane feto hansane feto lirong feto serviço hansane antau ita lorong hatete ita hanesan hatete nia ita sintik nia hanesan lavale nia buat nyekati buat ita noi banyak ita boleh banyak mai be bahau se ita hanoi buat orang valor hanoi la ita ya sente kata ita ya valor nia mesti ya valor hanesan ita lebih hatete nia normalmente hanesan ema ita mono baya salah ita terlanjur hitam bebek. Mai bela significa que nenya nesan hal buat ida ke afeta ba buat ida ita tenge simunia nudar ema humano nebema ke ya valor anesan nebele fila fale ba escola importante mane tile evento siran sane fo comprende samba colega sira mestre sira para ita halakon te buat ida ita ne ulum ita no indian ita det mak dia kliu, ita det mak santo liu, ita det mak mos perfeito lai. Ema be ita emane dengan salanain. Nebe se ita salanain significa que ita labre hanoi dan ita mak positivo liu. Nama se ita hanoi hansane mak ita buka dalam ida dan dekliu lorisesnya. Dukanya fila fali mayane lor hitan sane. Buat hansane masai preocupação ba ita hot. Ita buka hauni hau evento sira hansane maluk sira colega sira alin sira bela comprende. E ba hoy no hemos anexado sociedade civil organização. Hemos idane hansa informação ida ba ami. Claro ami ya programa ne fokus ba hansa ne putus sekolah ami lah ya. Mai be ba hoy hanoi oisa para serviço muito parceiro sira para buka o insama halo atividade ne bemak bele nessa educação cívica ida ba maluk serne mak vítima nasane awne ida ne maka awakara aumenta ini pergunta baru tadi ada saya explicar ausente Gusi Elias yang dalam universidade pela tipo de explicação hoje pois a claro que eu tava ao carregar breve a segunda sessão né va na lima tarik tempo severo okay. Pronto, hoje Julio da Silva hoje tambah halo perguntas nebe kita buat